أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu subhanahu wa ta'alaga har bir vaqtlarimiz, hamd sanalarimiz bo'la ko'rsin. Alloh taolo bizni yo'qdan bor etib, bizni rizqlantiruvchi, bizga baxt saodat beruvchi, bizni jannatga kirituvchi. Alloh subhanahu wa ta'alaning haqligini tanib, anga shukr qilib, aning buyukligini anglab, o'sha haqliqni endi inanib yashashga Alloh taolo bizga nasib eta ko'rsin. Aning sevgili payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsin. Alloh taolo muhabbati bizni orttirsin anga qarata, hamdaki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shafaatine erishishga nasib bo'lsin. Muhtaram musulmon qardoshlar, bugun sizlashib ketayotgan so'zimiz bo'lar Alloh bersa, g'adillik turida, g'adillik haqida. Albatta, g'adillik degash endi siz bitinigizda anglaysiz. Shulay bit g'adillik aybat bir ekanini, qizg'anishga qarshi g'adillik turida ko'p сөйләшсәк-тә, g'adillik bizning turmushimizga yetib bitmay. Нинdigina өлкәне карасак та, бөтен өлкәдә дә шулай бит гаделсезлек бар. Бу инде үзебезнең гаиләне карасак та, әгәр дә карыйбыз икән, шушы кешеләр мөнәсәбәтләрен, шулай бит идарәне карасак та, әгәр дә карасак, укытуларны да, мал мәсьәләсен, акча эшләү мәсьәләләрендә һәр берсендә мөхтәрәм кардәшләр безгә гаделлек җитеп бетми. Һәм инде гаделлек мөхтәрәм кардәшләр дигәчтен дә biz үзебез борчыла башлыйбыз, безгә карата гаделсезлек кылынса. Әмма үзебез кай вакыт бик гадел булып бетмибез. Үзебезгә килгән вакытта. Чөнки ниндидер дөнья сынавына килеп терәлсәк, бер фитнә килеп чыкса, кай вакытта үзебез дә гаделсезлек кылып ташларга мөмкинбез. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә, гаделлек безнең инде ул үзебездән башланырга тиеш. Аллаһ Тәгалә инде шушы гаделлек турында булай ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлаһ я'муру бил-'адли вал-ихсани ва ита'i зил-курба ва янха 'анил фахша'i вал-мункар вал-баги. Аллаһ Тәгалә сезгә әмер итә гаделлек һәм изгелек, яхшылык ди һәм якыннарга ярдәм итү. Ягъни аларга нәрсәдер бирү. Ярдәм итү, бүлешү алар белән, аларга нәрсәдер бирү. Тыяды пычраклык, фахишлекне, тыелган әйберне һәм гаделсезлекне ди. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә димәк я'муру бил-'адли вал-ихсан. Бу сүздә нәрсә бар? Аллаһ Тәгалә сезгә гаделлек әмер итә. Гадел булыгыз дигән сүз. Ләкин монда икенче мәгънәдә аңларга мөмкин. Аллаһ Тәгалә әмер иткән һәр нәрсә ул гаделлек. Аллаһ Тәгалә безгә берәр нәрсәне рөхсәт итсә, яки мәҗбүр итсә, ваҗиб итсә, яки тыйса, димәк бу гаделлек. Шуны аңларга кирәк. Димәк, без моңа риза булырга тиешбез. Ничек итеп? Самигъна ва атагъна. Ишеттек һәм буйсындык дип. Безгә ислам динендә кай вакытта ошап бетми кайбер әйберләр. Кайбер мөселманнарга ошап бетми. Ләкин бу синең проблема. Сиңа ошамаса, ул дөрес түгел дигән әйбер түгел. Син үзең авыру, үзең бызык. Шуңа күрә син аны кабул итә алмыйсың. Кайбер мөселманнар инде егетләр ханда шулай бит яшьләр арасында үлә сакал үстерәселәре килми инде шулай. Үләләр инде сакал үстерәселәре килми. Юк ди изли башлыйлар дәлилләр, юк ди ул тегеләй, ул булай, ул фәнәлен сөннәт. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, шәригать безгә әйтә, сакалны кыру харам ди. Харам, сакалны кыру. Ошаса да сиңа, ошамаса да бу гамәл. Бу гаделлек. Аллаһ Тәгалә әмер иткән әйбер. Бу бер мисал гына шулай бит инде. Кайбер нәрсә безгә чыннан да бу дөньяда ошап бетми башлый. Башта үзебезгә безнең файдага булса ул ошый. Ләкин безнең файдага булмаса, ошамый башлый. Ләкин мөхтәрәм кардәшләр, ошамау дип яшәү дөрес түгел. Бер вакытта да җинаятьчедән сорамыйлар, сиңа төрмәдә утырырга ошыймысың дип. Аны алар да төрмәгә утырталар җинаять өчен. Әлбәттә ул аңа ошамый, ләкин бу гаделлек. Һәм кай вакытта сиңа бер нәрсә ошамаса да, монда гаделлек бар, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә икенче бер аятта әйтә шулай бит. Сезгә бәлки нәрсәдер ошамыйдыр ди, ләкин монда сезгә бар хәерле әйбер ди. Бәлки сез нәрсәнедер яратасыздыр ди.
Ләкин ул сезгә зыянлы булыр ди. Без белмибез. Без объектив була алмыйбыз. Без үзебезнең теләкләр, нәфесләр белән яшибез. Аллаһы Тәгалә безне белеп, безгә гаделлек әмер итә. Икенче бер хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә әйтә: "Иннал муқсидуна индаллаһи ала манабира мин нур, аллазина яхдилуна фи хукмихим ва ахлихим ва ма вуллу." Гадел кешеләр Аллаһы Тәгалә каршында нурдан ясалган минбәр өстендә утырырлар ди. Минбәр ул инде тәхет кебек биек әйбер. Гадел кешеләрне шундый минбәрләргә утырталар кыямәт көнендә. Сез гадел булдыгыз дип. Чөнки бу дөньяда гадел булу җиңел түгел. Гадел кешене бу дөньяда яратмыйлар. Бу дөньяда гадел кешене яратмыйлар. Дөньяда яраталар ялагай кешене. Гадел кешене синең хатының да яратмый, ирең дә яратмый. Чөнки гадел хатын үзенең ире турында дөрес әйтергә тиеш булып чыга. Аны яратмый беркем дә. Гадел ир харам белән байый алмый, акча алып кайта алмый. Нинди хатын яратсын инде андый ирне, шулай бит. Шуңа күрә дә бу дөньяда гадел булу авыр. Һәм шушы авырлыкны Аллаһы Тәгалә белгәнгә күрә, шушы кешеләр шушы авырлыкка түзеп, сабыр итеп яшәгәнгә күрә, аларга теге дөньяда Аллаһ Тәгалә минбәр, нурдан ясалган минбәр өстендә урын бирә. Ни өчен ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям алар үзләренең хакимнәрендә гадел булдылар, туганнарына гадел булдылар һәм кул астында булган кешеләренә гадел булдылар ди. Берәр хаким чыгарган вакытта алар гадел булдылар, беркемне якламыйлар. Туганнары арасында гадел булдылар. Балалар арасында, башка туганнар арасында гаделлеккә килгәндә алар туган белән туган түгелне бүлмәделәр. Һәм кул астында булган кешеләргә карата гадел булдылар. Кемгә эш бирәләр, мәсәлән, кемгәдер алар хуҗа икән, элек менә кыллар булган шулай бит. Шуларга карата гадел булдылар ди. Бу очракта шушы гаделлекләре өчен Аллаһ Тәгалә аларның дәрәҗәләрен күтәрә. Чөнки бу җиңел әйбер түгел. Кай вакытта үзеңгә каршы эшләргә туры килә. Кай вакытта сиңа берәр кеше килеп әйтсә, син хаклы түгел дип, син аны беләсең хаклы түгеллегеңне. Танырга туры килә, гадел булсаң. Әйе шул, дөрес әйттең син миңа дип. Бу авыр бу. Моны эшләү авыр. Бигрәк тә син әгәр дә дәрәҗәле кеше булсаң. Ләкин Аллаһы Тәгалә шуның өчен бирә бу дәрәҗәләрне, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһы Тәгалә бер аятта әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим ва анихкум байнахум бима анзалаллаһ." Алар арасында Аллаһы Тәгалә биргән хукым белән хукым кылды. Аллаһы Тәгаләнең хукымы гадел хукым. Кеше уйлап тапкан әйбер ул гадел түгел. Аллаһы Тәгалә чыгарган хукым ул гадел. Һәм Аллаһы Тәгаләне беркем дә уза алмый шушы хукымнарда. Ни өчен? Мәсәлән, Аллаһы Тәгаләнең хукымнары кай вакытта бик кырыс була. Бик кырыс. Кеше әйбер урладың икән, кулын кисәсең. Кырыс бит инде, кырыс. Хәзерге заманда да нәрсә юк. Хәзерге заманда кешене төрмәгә утырталар яки штраф бирәләр, күп итеп урласаң, депутат буласың әле тагын. Берәрсә булмый шулай. Хәзерге заманда бу закон бик кырыс бу. Ләкин Аллаһы Тәгалә куйган икән бу канунны, шушы кырыслыкны, димәк аның җинаяте дә шундый ук начар, шундый ук авыр җинаят. Аллаһы Тәгалә үзе белеп биргән бу гаделлекне. Шуңа күрә син моңа каршы килә алмыйсың. Каршы киләсең икән, син дурак, син надан. Син белмисең, Аллаһ Тәгалә белә, син белмисең. Ышамый икән, нәрсәдер шулай бит, димәк проблема синдә. Аллаһы Тәгалә дә түгел. Аллаһ Тәгаләнең хукымнары, мөхтәрәм кардәшләр, әйткәнебезчә, шулай бетмәскә мөмкин. Ләкин буларда бар гаделлек. Хәзер күрәбез ки, Аллаһы Тәгаләнең хукымнарын барбер ничектер үзгәртергә тырышалар, шулай. Барбер ислам динен 100% тотып бетермиләр, тота алсалар да. Тота алган кадәрен дә тотасылары килми, нәфс аркасында. Әйтик, мәсәлән, хәзер күргәнсездер кызларның яулык бәйләп йөргәннәрен, күбесе муеннарын ачып бәйли башладылар хәзер. Никах күлмәкләрен күрәсездер шулай бит, анда муеннары ачык.
Бу бит дөрес түгел, шулай бит инде. Шәригатькә туры килми. Ярамый алай эшләү. Ләкин күз йомалар. Бу шәригатьне шаган бер әйберен генә тоту. Вот муенны ачу матур икән, ачабыз инде шулай бит. Ләкин бит бу гадел түгел. Тан ачырга кушмаган Аллаһ Тәгалә. Бөтенесен тотып бетерәсе килми ислам динен. Күлмәкләр кигән вакытта шул кызлары да, мөселман кызлары да ябынып бетсәләр дә, әзрәк билләрен бу фигураларын күрсәтергә тырышалар шулай бит. Ләкин бу да дөрес түгел шәригать буенча. Ни өчен алай эшлиләр? Ну, ябынып бетеп булмый инде ул. Элекке кебек яшәп булмый инде. Ул инде искеләрдән калган инде ул. Элек шулай булган инде ул. Шәригать ул иске дә түгел, шәригать ул яңа да түгел. Шәригать ул менә шушы хәзер. Үтәсәң үтисең, үтәмәсәң үтәмисең. Үтәсәң үзеңә, үтәмәсәң дә үзеңгә. Ләкин аны үзгәртеп булмый. Шуңа күрә шәригать хөкемнәре шулай бит инде бирелгән, менә шушы рәвешле Аллаһ Тәгалә тарафыннан хөкемнәре бирелгән. Һәр нәрсәдә шулай. Бала тәрбиясендә дә шулай. Иләнсәң, кияүгә чыксаң да шулай. Һәр бер нәрсәдә шулай. Әле менә кичә микән, 3нче көн микән, бер кыз килде шулай бит, урыс егете белән. Никах укырга телиләр. Никах укырга телиләр. Мин дә әйтәм, сезгә никах нәрсәгә соң инде? Егет инде ислам кабул итми. Әлегә. Шуны сөйләшәләр, ислам кабул итү турында. Мен әйтәм, сезгә никах нәрсәгә соң инде? Әйтегез, мен әйтәм, ачыктан ачык сөйләшик инде. Сез бит инде йоклыйсыз, үбешәсез анда, кочаклашып йөрисез. Аллаһ Тәгалә ризалыгын алырга теләсәгез, сез гомумән очрашмас идегез, мен әйтәм. Бу егет христиан егете мөселман кызына карамас иде. Чөнки ярамый аларга. Ә мөселман кызы христиан егетенә карамас иде. Сезгә бит Аллаһның ризалыгы кирәкми. Нәрсәгә соң сезгә никах инде? Башта хәзер инде башта сез нәфис белән, йөрәк белән эшлисез дә, аннан шәригатьне шушы нәфисегезгә туры китермәкче буласыз. Шәригать ярарга тиеш сезнең нәфисегезгә, сезнең теләкләргә. Киресенчә түгел. Әйе, дөрес әйтәсез ди, без әниләргә кирәк бу никах ди. Әниләргә кирәк ди. Менә шулай, мөхтәрәм кардәшләр, бу кеше шулай әйтмәкче була. Үзенең нәфисенә шулай бит инде туры китермәкче. Алай бит туры килми, ул гаделлек булмый ул. Бу була, мөхтәрәм кардәшләр, шулай бит ялган, зулым була бу. Менә шуңа күрә дә Аллаһ Тәгаләнең хөкеме гаделлек һәм Аллаһ Тәгалә безгә шуны әмер итә. Аллаһ Тәгалә Дауд алейһиссәламгә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Я Дауд, инна джа'алнака халифатан фил ард, фахкум байнан наси бил хакк, ва ла таттаби'ал хава, фаюдиллака ан сабилиллах." И Дауд, Аллаһ Тәгаләнең хөкеме белән хөкем ит, без сине җиргә хуҗа итеп куйдык ди. Хаклык белән хөкем ит, Аллаһның Тәгаләнең хөкеме белән хөкем ит ди. Нәфесеңгә, теләкләреңгә йөрмә ди. Аллаһ юлыннан адашырсың ди. Ягъни син түрә булгач, менә син түрә бит куйдылар сине, халиф. Синең максат нәрсәдә? Аллаһ Тәгаләнең хөкеме белән идарә итү, җирдә гаделлек урнаштыру. Бер заман синең үзеңнең теләкләрең уяна башлый. Менә хәзер Үзбәкстанда бара шундый процесс шулай. Мирзияев 2 срок утырды президент булып. Хәзер аның теләге уянды 3нче срокка калырга. Нишләргә кирәк? Моны ишетеп буламыны шулай бит. Әгәр закон бар икән, кеше законга буйсынса нәрсә ди? Минем вакаләтем бетте, диде китеп бара. Закон үзгәрми шулай бит. Ләкин нишләгә кеше? Хава бар бит, теләк бар монда. Законны үзгәртә. Конституцияны үзгәртәбез ди. Вакытыга бер кертәбез дә конституцияга үзгәргән булып санала, конституция үзгәргәч, обнуление була. Тагын утырала 2 срок. Аннан соң инде кем белә, шулай бит инде. Хава барлыкка килә, шулай бит. Барлыкка килә теләкләр. Һәм син шушы законнарны яза башлыйсың үзеңнең теләкләреңгә туры китерә торган итеп. Аллаһ Тәгалә әйтә. Ул хәл була Дауд алейһиссәлам белән дә. Дауд алейһиссәламның 99 хатыны була.
һәм кызыга изенче хатынга. Кызыга башка кешенең хатынына, изенчегә кызыга. Аллаһы Тәгалә аны туктата. Ягъни син алай кыланма ди. Алай кыланма ди. Сөләйман галәйһиссәлам да үзенең дәүләте, үзенең көченә соклана. Кемдә бар тагын шундый көч ди, шундый кыдрәт ди, җир йөзендә ди. Аллаһ Тәгалә ала, хакимлеген, кыдрәтен ала. Аннан соң ул тәүбә итә. Аллаһы Тәгаләнең кануны белән инде яшәгән дәврдә гаделлек була. Әгәр үз теләкләреңне кертә башласаң, син юлдан язасың. Гаделсезлек башлана. Урысча әйтеп әйтсәк, беспредел башлана, шулай бит. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде безгә бик ачык итеп аңлата монда шушы тәртипләрне, шушындай кануннарны. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгаләнең тәхетенең күләгәсе астында булыр 7 кеше ди, 7 төрле кеше, шуның берсе гадел түрә. Гадел түрә. Гадел түрә нинди? Аллаһ канунына буйсынган. Канунга буйсынган түрә. Кануннан истин булган түгел, канунга буйсынган. Үзенең халкын яраткан һәм халкына хезмәт иткән, аның халыкның тормышын файдага үзгәртергә тырышкан. Шушы кеше була ди. Бу һәрбер кешегә кагыла, мөхтәрәм кардәшләр. Без һәрберебез түрә. Азмы, күпме шулай. Кул астында 2-3 кеше бар икән, безнең гаиләбез бар икән, без түрә. Кай вакытта менә киләләр дә җегетләр зарланалар. Эштә миңа зарплата түләмиләр, ләкин хуҗа яңа машина алды ди. Монда бит бәйләнеш күренеп тора. Монда бәйләнеш күренеп тора, шулай бит. Ничек килеп чыккан ул машина? Нәрсә хисабына дип әйтик инде. Дурак түгел бит инде халык. Димәк, бу түрә шулай ук гаделсезлек кылган. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгаләнең дәрәҗәсенә күтәрелергә теләсәк, ул биргән дәрәҗә алырга теләсәк, безгә әлбәттә инде гаделлек кылырга кирәк. Һәм бу тормышта да тәртип шушы гаделлек белән генә барлыкка килә. Әгәр син гадел булсаң, Аллаһка ышанмасаң да тормыш җайлана. Әгәр гадел булсаң. Ләкин ахиратта тәмугка керәсең. Әмма син иман китереп, гадел булмасаң, ахиратта тәмугка керәсең, баштан асын чыгып, җәннәткә керәсең. Ләкин дөньяда тәртип булмаячак синең. Бүгенге көндә мөселманнарның тәртибе юк, нәрсәгә? Аларның иманнары бар. Нишләп Аллаһ Тәгалә булышмый соң аларга? Аларның гаделлекләре юк. Мөселман илләрендә, мөселманнар арасында гаделлек юк. Шуңа күрә дә алар үзләре шуннан зыян күрәләр. Инде иншаллаһ рус телендә сөйләп китербез. Аъуду биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Дорогие друзья, вчера наткнулся на такой пост в интернете. Один из проповедников пишет, что он пишет так, что есть такое современное, своего рода поговорка, так скажем, да, не судите по исламу, по мусульманам. То есть мусульмане теперь не показатель ислама. И изучайте ислам отдельно от мусульман. И тогда вы увидите, что ислам прекрасен, справедлив и все там хорошо. Но тогда возникает вопрос. Если мусульмане сами не соблюдают ислам, тогда зачем он нужен-то вообще? Если они сами не соблюдают. И кто из немусульман возьмет исламские книги и будет изучать ислам по исламским книгам? Кто? Кому это придет в голову? Вот вы, например, увидели какого-нибудь христианина, например, пьяного попа на дороге. Вы что скажете? Христианство прекрасная религия? Просто ошибся? Пойду-ка я Библию почитаю. Так скажете? Нет, конечно. Вы сделаете свой вывод определенный и дальше поедете. Поэтому, дорогие друзья, как бы там ни было, это мы зеркало ислама. Мы показатель. Мусульмане по нам об исламе делают вывод. И сахабы, сподвижники, ради Аллаху анхум, они распространяли ислам не путем листовок и раскидыванием книг,
они распространяли ислам своим поведением. Почему люди принимали ислам? В виде сахабов, в виде сподвижников и говорили: раз они такие, значит ислам такой. Значит, это прекрасная религия. Конечно, по современным мусульманам, то есть, когда такой вывод сделать нельзя, вот придумывают такие слова, афоризмы, что судите об исламе не по мусульманам. Как будто это снимает с нас ответственность. На самом деле нет, дорогие друзья. Я как-то видел одну певицу. Певица молодая, популярная. И она в ТикТоке снимает такой краткометражный такой сюжет. Там выходят вопросы. На экране выходит вопрос. Вопрос там гласит: правда ли, что татары не едят свинину? Она говорит: нет, неправда. Правда ли татары там все мусульмане? Она говорит: нет, неправда. И так далее. То есть, все, что связано с исламом. Она, конечно, говорит про современных татар. Она говорит правильно. Но что это говорит? Это говорит о том, что татары уже не представляют ислам. И они не ассоциируются с исламом. Это так можно понять. И поэтому, дорогие друзья, сейчас мало кто может тебе вот так вот быть, так скажем, эталоном ислама среди мусульман. Ислам, к сожалению, превращается в моду, в некий хайп. Или же превращается... Мусульмане начинают делать дела от чувства вины. Вот говорят, все радуются, что на Гаид там пришло там столько-то людей. На Курбан Гаид, там Ураза Гаид. Радуются, вот люди осознают, что надо ходить в мечеть. Это никакого осознания нет. Осознание есть только у верующих, кто понимает, что это обязательно, что это ваджиб. В основном это чувство вины. Они грешат целый год и хотят этим одним днем взмолить все свои грехи. Одним днем. Один раз тюбетейку одели, 3 дня не пили до этого, да, держались они, может, день не пили. Поэтому немножко лица меняются, даже когда они на гаид приходят. Есть же такой анекдот. Умер один алкаш. 3 дня они же лежат, хоронят, по-русски хоронят там только через 3 дня. Собутыльники приходят, смотрят на этого своего друга. Слушай, говорит, он, говорит, мертвый, говорит, лучше выглядит, чем живой, говорит, посвежел, говорит. Конечно, говорит, 3 дня не пил, говорит. Вот они 1-2 дня не пьют перед гаидом. Появляется такая свежесть, приходит, садака дает, и в сердце появляется чувство исполненного долга, что все грехи у тебя ушли. На самом деле вот это приводит, я так считаю, может, не прав. Но никакого долга нет, чувства долга нет, что надо прийти, что это ваджиб там и так далее. Если бы было чувство долга, они бы читали намаз, потому что намаз стоит гораздо выше по своему долгу, чем гаид намаз. Обычный 5-кратный намаз. Он стоит выше. Это я к чему веду, дорогие друзья? Я веду к справедливости. Ислам – религия справедливости, и мы должны эту справедливость показывать в делах своих. И вот уже через дела мусульман начинают делать вывод об исламе. Насколько ислам справедлив, насколько ислам полезен, насколько он чист, насколько он разумен. К сожалению, некоторые мусульмане сделали много ошибок в последние времена, и, соответственно, о мусульманах потом сложился какой-то определенный стереотип, определенный вывод. Но мусульмане в этом тоже сами виноваты. Тоже виноваты. Естественно, когда ты мусульманин, ты должен понимать, что ты представляешь ислам. Значит, в делах, в словах, в поведении, даже в одежде ты должен быть мусульманином. Вот сейчас сюда зашел в мечеть один брат. У него шорты выше колена. Шорты выше колена. Даже не колено не закрывают, а выше колена. Когда шорты выше колена, открывается гаурат. Гаурат – это то место, которое надо закрыть, чтобы намаз прочитать. Иначе намаз не примется.
Аурат – это то место, которое надо закрывать, когда ходишь на улице. Иногда заходят ребята тоже сюда, одевают чапан, читают намаз. Им говоришь, а почему ты чапан одел, почему шорты у тебя короткие? А что тебе мешает длинные что-то одеть? Жарко же. Жарко же. То есть требования ислама. Если вот требования ислама сталкивается с твоим желанием, тогда желание превыше становится для человека, для мусульманина современного. Значит, можно это не держать. Например, нельзя девушке-мусульманке выходить замуж за немусульманина по закону. Но если влюбилась, то можно. А если влюбилась, то можно. Понимаете? Вот мама одной девушки пришла. Говорит, дочка в платке намаз читает, влюбилась в немусульманина. Хочет замуж выйти. Что я с ним? Что мне делать? Говорит. Я говорю, как? То есть, я говорю, это же невозможно, говорю. Но он ислам не принимает. Но это же невозможно. Как это? Ну вот и влюбилась, говорит, и все, говорит, не знаю, что делать. Если влюбилась, то можно. А так, когда вот из таких местах говоришь, нельзя. Поэтому, дорогие друзья, справедливость – это прежде всего, когда Аллах Тааля тебе что-то велит, ты с этим согласен и выполняешь. И не споришь. Хорошо, это плохо ли? Это всегда хорошо. А плохо ты считаешь потому, что ты не понимаешь. Что ты не понимаешь. Поэтому, дорогие друзья, очень важные такие моменты мы должны понять насчет справедливости. Справедливость – это законы Всевышнего. Это то, что Он от нас требует, и это справедливо. Если Он сказал, что мы должны вести себя так или должны делать так, значит, это справедливо. Некоторые женщины не согласны с тем, что они, например, платок носят. Но это их проблема. А то, что Всевышний велел, это справедливо. Это справедливо. Когда ты выходишь против справедливости вот этой, начинаются беспорядки. Начинается распространение прелюбодеяния, измены. Начинается вот этот феминизм, отказ рожать детей, материнство и так далее. Появляется гомосексуализм. Сейчас уже это гомосексуализм уже старый, уже консервативный, так звучит, так скажем. Сейчас чего только уже нет. Сейчас человек может объявить себя, просто сказать, что он принадлежит какому-то гендеру. И вы должны будете с этим согласиться. За рубежом это пока не у нас. Если мужчина, перед тобой стоит мужчина. Если он скажет, что он женщина, вы должны вот так вот кивать и соглашаться с этим. И он может пойти в женский туалет, в женскую раздевалку, в женский душ. Ему это разрешается, потому что он себя считает женщиной. Сейчас такие законы, понимаете? Когда меняются законы Всевышнего, вот приходит такой вот беспорядок на самом деле. Когда человек судит, он тоже должен судить по законам Всевышнего. Аллах Тааля говорит, что есть 3 типа судей. Один тип судей, он знает истину и судит по истине, и он будет в раю. Другой тип судьи, он знает истину, но судит не по ней. То есть коррупционер, он в аду. И третий тип судей, он не знает истину и, соответственно, не может судить по ней. Он тоже в аду. Поэтому на нас большая ответственность, дорогие друзья. Мы знаем истину. И мы должны по этой истине жить. И не должны ее нарушать. И не должны спорить, когда тебе приходят и замечания делают по этой истине. Если какой-то брат пришел тебе сделал замечание, что ты не прав в какой-то вещи, так скажем, да, исламской, надо это уметь принимать. Потому что он тебе по справедливости делает замечание. Если ты споришь, значит ты не согласен с законом Аллаха. Это уже чревато. Это уже ты приближаешься к неверию. Также, дорогие друзья, нужна справедливость и в семье, особенно среди детей. Сейчас много вражды среди детей, среди братьев и сестер из-за родителей. Из-за родителей. Почему? Они отдавали кому-то предпочтение. Кого-то любили больше, и кого-то подарками одаривали больше. А у остальных из-за этого зависть развилась.
И, соответственно, уже они не любят друг друга из-за этого. Однажды Ну'ман ибн Башир со своим отцом пришел к пророку, саллаллаху алейхи. Он еще был маленький, Ну'ман ибн Башир. И отец Ну'мана ибн Башира, рады Аллаху анху, говорит: я, говорит, своему этому сыну, говорит, подарил невольницу, рабыню, человека. Подарил это имущество по тем временам. И пророк, саллаллаху алейхи, говорит: а ты всем своим детям подарил по рабыне? Он говорит: нет, только ему. Забери, говорит, обратно свой подарок. Либо подари всем, говорит. И он скажет: фа'дилю байна улядикум. И будь справедлив среди своих детей. А у нас как получается? Когда стареют родители, они переписывают свой старый дом в деревне на одного из детей. Просто берут и переписывают. Обычно на самого младшего, либо на самого безуспешного. У кого там в жизни что-то не получается, может, он одинок, денег поменьше, на него переписывают. И началось. Сразу же начинается, да? Сначала, пока родители живы, вроде все нормально, а когда они умирают, все, приходят дяди, тети и так далее, давай делить. Этот дом и стоит-то не очень дорого, но для них важно, чтобы всем досталось. Вот эти родители оставляют мину замедленного действия. Такие родители. Поэтому, говорит пророк, саллаллаху алейхи, надо по справедливости. И имущество, когда человек умирает, тоже делится по справедливости. Для этого есть специальная наука. Наследство, мирас. Также, дорогие друзья, мы должны быть справедливы в своих словах. Аллах Тааля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим, ва иза культум фа'дилу валяу кана за курба. Если, говорите, будьте справедливы, даже если это относится к родственникам. Даже если это относится к родственникам. То есть мы должны быть справедливы, даже если приходится, например, обвинить или обделить нашего родственника. Сейчас такой справедливости очень много. Вот вчера пришла опять-таки одна женщина. Она устроила свою дочь по знакомству на работу. Устроила на работу по знакомству. Это хорошо или плохо? Это плохо. Это коррупция. То есть не по достоинству этого человека взяли на работу, не по его заслугам каким-то, да? А по знакомству взяли. Мы же все так делаем на самом деле. Хорошо. Теперь эта девушка жалуется, то, что у нее зарплата маленькая. И мама звонит туда, куда устроила. Почему, говорит, у нее зарплата маленькая? Потом ей говорят: она, говорит, не отрабатывает свою норму. Вместо 8 приходит в 11. Надо уйти в 5, она уходит там в час, 2, 3, то есть в любое время. Они увольняют почему? Потому что по знакомству устроилась. Правильно? Соответственно, здесь уже ты делаешь несправедливость по отношению к ребенку. Он в жизни работать не будет. Он вообще зачем ему что-то делать, если и так по знакомству все хорошо идет? Или, например, по знакомству, да, своим родным друзьям ты даешь что-то больше. Обделяешь кого-то из-за этого. В очереди продвигаешь кого-то. Однажды зять Умара, рады Аллаху анху, тоже хотел пролезть без очереди. Раздавали имущество. Трофейные там. И он пришел, залез, встал. Говорит: ну кто мне может перечить, когда, так скажем, мой отец, да, свекор, это халиф, правитель страны. Умар, рады Аллаху анху, его ударил. Пришел и ударил. Тот отскочил, упал. Иди, говорит, встань в очередь. А пророк, саллаллаху алейхи, сказал: если, говорит, моя дочь Фатима украдет, я и ей отрублю руку. То есть вот это справедливость. Когда даже справедливость касается твоих детей, твоих родственников, жены, мужа там и так далее. Также, дорогие друзья, это касается даже родителей. Это вот понятие. Но, дорогие друзья, есть такое понятие справедливости, как воздаяние таким же.
Например, Аллах Та'аля говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. فَمَنْ يَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. Если, говорит, на вас наступают с враждебными намерениями, то вы тоже выступайте с такими же враждебными, но не больше. То есть глаз за глаз, да, око за око, зуб за зуб там и так далее. Мы имеем право ответить агрессией на агрессию, но не больше. То есть в той же мере, какая нам была оказана. И мусульмане делали так. Когда на них нападали, они нападали. Когда их выгоняли из домов своих, а их из домов выгнали, из Мекки выгнали их, они пришли тоже с войной на Мекку. Но взяли Мекку, присоединили потом к своему государству. Когда против тебя идет вражда, то есть ты отвечаешь. И иногда это так и надо делать. Это справедливость. Имам Шафи'и говорит: будьте высокомерны с высокомерными. То есть, чтобы поставить их на место. Так делается. И в исламе поэтому есть очень жесткие законы, даже жестокие в каком-то месте, да? Но они направлены против жестких и жестоких преступлений. Есть в исламе смертная казнь, где уже отменилось это все. Смертная казнь, да? Есть только в Белоруссии, по-моему, смертная казнь из Европы. И в ДНР, ЛНР еще есть смертная казнь. Уже во многих странах смертной казни нет. Мораторий ввели. Но в исламе тоже есть смертная казнь. Против кого? Против таких же преступников. Жестких, жестоких преступников, которые сами убивают, кровь проливают. Их никак не остановить, только вот таким образом. Или за воровство руку отрубают. Есть такое, да? За прелюбодеяние палкой бьют, либо за камнями забивают. Вот это воздаяние таким же должно. То есть, такое же воздаяние, чтобы и преступление. И вот теперь, дорогие друзья, это есть справедливость, так скажем. А что касается ада. Ад. Когда люди умирают, грешники, неверующие попадают вечно в ад. Неверие грешника заслуживает ада или нет? Казалось бы, что неверующий, он ничего плохого не делает, он просто не верит. Тогда зачем же ему вечные мучения, нескончаемые? Причем эти мучения не только как в тюрьму посадили, там еще тебя мучают изощренным способом. Вот мы сейчас проходим как раз, как мучают людей в аду. Там просто изощренные наказания. Значит, неверие человека настолько большое преступление, что Аллах Та'аля для них приготовил такое наказание. То есть через наказание мы понимаем, насколько сильно это преступление. Насколько оно ужасно перед Аллахом. Не мы определяем, насколько сильно преступление, а они определяют. Аллах определяет. Мы знаем, что в некоторых европейских странах педофилия разрешена. Потому что люди определили, что это любовь. Что это можно. Это любовь. Когда нет законов Аллаха, справедливости, то есть, поэтому люди уже начинают путаться. Не понимают, где справедливость, какое преступление страшное, даже сказать, может уничтожить общество в целом, а какое, например, там не очень. Поэтому мы, дорогие друзья, вот такие понимаем, что это и есть справедливость. Насчет справедливости тоже такой интересный факт. В исламе, например, свинина и алкоголь не считаются товаром. Например, вы в деревню поехали куда-то, избили свинью. У кого-то свинья сбежала, избили свинью, свинья умерла. На вас подали в суд. Платите свинью, потому что человек потерял деньги. Он же мог продать, деньги заработать. По исламу вы ничего ему не платите. Почему? Потому что свинья – это не товар. Вы ничего не испортили. Или, например, разбили бутылку водки кому-то. Вы ему ничего не возмещаете по исламу. Конечно, по закону будете возмещать, по нашим законам. Потому что это товар, это имущество считается.
а по исламу нет. По исламу вот есть такие нюансы. Это справедливость. Есть справедливость. Вот иногда есть такой момент, ученые говорят, можно ли кормить кошек искусственным кормом, который продается же, в составе которого есть мясо. Можно кормить или нет? Мы думаем, конечно, можно. Какие проблемы? Кошка же, у них же нет халяля харама, правильно? Они мышку ловят там, туда-сюда, кушают. У них же нет халяля харама. Но есть один нюанс. Нам нельзя покупать харамные вещи. Раз в составе этих продуктов есть харамное мясо, то есть кошке это можно кушать, если досталось бесплатно. А ты купить за деньги свои не можешь. Это сделка неправильная получается. Вот проблема, чем кормить кошку, да? Или собаку, или других животных. Вот это такие вот есть нюансы. Это все по справедливости, дорогие друзья. Изучение ислама, законов ислама нам дают вот такие вот моменты. Поэтому, дорогие друзья, если мы будем соблюдать ислам, если будем показывать справедливость ислама, то людей, которые будут думать об исламе хорошо, будет больше. И людей, которые примут ислам, тоже будет больше. Поэтому никогда не забывайте, что мы являемся как раз представителями ислама, исламских законов. И, соответственно, должны представлять ислам самым правильным способом, каким он и является по своим законам. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.